i meni na sceni pridružit će se mala grupa ljudi. Posebni su ljudi. Ti ljudi će zajedno sa mnom biti deo tima koji treba da nam doprinese stvaranju i većeg broja radnih mesta, ali deo tima koji treba da povede Beograd napred. Molim vas da pozdravite Tamaru Stevanović, preduzimljivu i sposobnu ženu koja je čitavu deceniju proizvodni menadžer za 180 zaposlenih u jednoj od najuspešnijih modnih kompanija u Srbiji. Molim vas da pozdravite Srđana Milanovića, arhitektu sa diplomama sa najprestižnijih univerziteta Rusije i Italije i bogatim internacionalnim iskustvom. Ko-osnivač je vodeće kompanije u proizvodnji nameštaja Linnea Milanović. Molim vas da pozdravite Janu Ljubičić, pravnika koja ima najveće iskustvo u radnom pravu, primenila ga u reviziji mnogih neuspešnih privatizacija. Ona je odigrala ključnu ulogu u raskidanju privatizacije izdavačke kuće Prosveta. Molim vas da pozdravite Jasminu Kojić-Mićić, arhitektu u Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Beograda u Gradskoj upravi Beograda. Od 2003. godine učestvuju u pripremi i donošenju urbanističkih planova za naš grad. Radoslav Vujović, pravnik, čovek koji najviše zna koliko je nezaposlenih u našem gradu. Radi u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i stručnjake za radne odnose. Radinko Mitrović, računovođu i finansijskog konsultanta, eksperta za finansijske analize. I doktora Miroljuba Mitića, magistra ekonomije i doktora nauka u oblasti menadžmenta, zaposleno kao samostalnog savjetnika za finansiju u Agenciji za zaštitu životne sredine. Uža specijalnost mu je ekologija. Ovo nisu, kako bi se kolokvijalno reklo, velike zverke, političari i estradne ličnosti. Ovo su vredni, uporni, dobri ljudi koji će nam pomoći da Beograd krene napred. Ovi ljudi zajedno sa svima vama pomoći će nam da u najskorijem roku pripremimo plan i program šta ćemo i kako promeniti i uraditi u Beogradu za prvih 100 dana vlasti. I sa tim ćemo izaći pred Beograđane i pokazati kakve sve promene možemo da donesemo. Ovaj program će odrediti i pokazati kako i na koji način ćemo uspeti da pobedimo korupciju u javnim preduzećima, ali kako ćemo zaštititi svakog poštenog čoveka koji časno, dobro, ozbiljno i odgovorno obavlja svoj posao i u gradskoj upravi. Napravit ćemo program koji će pokazati kako i na koji način možemo da privučemo mnogo više investitora nego što su oni to uradili. Povezat ćemo i Kalemegdan sa Novim Beogradom. Mi ćemo izgraditi metro ne da bismo uzimali provizije, nego da bi ljudi konačno mogli da se prevoze kao u svim evropskim metropolama. Mi smo ti koji ćemo umeti da naučimo od ljudi koji su gradonačelnici i koji vode timove u mnogim drugim gradovima širom Evrope i sveta. Da uzmemo ono što je najbolje kod njih, da izbegnemo one greške koje možda oni nisu uspeli da izbegnu. Poštovat ćemo sve one koji su pre nas nešto dobro uradili, ali ćemo znati da izvedemo i učinimo odgovornima sve one koji su od vas oduzimali i otimali sve ono što im ne pripada. Zahvalan sam svima vama u Beogradu, članovima naše stranke, koji ste glasali za to da vodim tim u Beogradu, da vodim listu u Beogradu i da zajedno sa vama pokušam da doprinesem promenama za naš grad i za sve Beograđane. Hvala vam na tome. Hoću da se zahvalim svima koji su danas učestvovali u ovoj veličanstvenoj priredbi, ali hoću da vam kažem
da ćemo biti suočeni sa najtežim napadima koje ste ikada videli. Protiv nas ide najmonstruoznija mašinerija. Zašto? Razmislite sami. Neće postojati laž koju nećete čuti mojim prijateljima, saradnicima i o mene lično. Preko, kako ono neko reče, njihovih televizija, njihovih novina, njihovih radiostanica. Neće postojati ružna reč koju nećete čuti, ali vam jednu stvar garantujem i da znate to u svakom trenutku. Vi koji ste najvredniji, najbolji deo Beograda, vi koji ste i danas to ovde pokazali, šta god da se dogodi, i kad padnemo, ustaćemo, i kad pogrešimo, ispravit ćemo to. I garantujem vam, pobedit ćemo ih. 15 godina su krali i otimali. 15 godina samo oni žive bolje u ovom gradu. 15 godina su oteli od budućnosti naše dece. Došlo je vreme da ih pobeđujemo i onako kako smo ih pobedili u Zemunu i Voždovcu. Pobeđivat ćemo ih svuda i pobeđivat ćemo ih ubedljivije. I molim vas, veliki aplauz za grad koji volimo najviše, za naš Beograd. Dužnost je gradonačelnika da stvara uslove za mnogo više radnih mesta. To je najvažnija i najveća dužnost onoga koji bude taj posao obavljao. Ovaj grad pripada Beograđanima, a Beograđani su svi ljudi koji vole ovaj grad, i mi koji smo rođeni u njemu i oni koji su došli. Važno je koliko i kako ga volimo. I ja moram jednu stvar da vam kažem. Naš tim, po pobedi koju ćemo ostvariti, imaće apsolutno jednak odnos prema svim delovima Beograda i prema svim ljudima. Isti odnos ćemo imati prema Terazijama koje toliko volimo, kao i prema Batajnici, Bloku 45, Borči, Mirijevu, Jajincima i svakom drugom mestu u Beogradu, i Lazarevcu i Obrenovcu. Zato što su svi ti ljudi Beograđani, zato što svi ti ljudi hoće da žive bolje i zato što svi Beograđani hoće da obezbede više posla za svoju decu. Naš je posao da pokrenemo Beograd. Naš je posao da ljudi dobiju mnogo više radnih mesta, da napravimo investicioni ambijent kakav svi oni koji hoće da ulažu i iz zemlje i iz inostranstva mogu samo da požele. Mi ćemo osnovati ono što se naziva Kancelarija za brzi odgovor. I svima vama koji možda niste čuli šta to znači, pokušat ću da kažem, iako znam sa koliko muka i problema ćemo se suočiti kada krenemo u realizaciju tog posla. Naime, danas, šta god hoćete da uradite, kako god hoćete nešto da napravite, čekat ćete, kako se ovde kaže, najmanje 269 dana u Beogradu da biste dozvolu dobili za bilo šta. Mi to hoćemo da promenimo. Hoćemo da ljudi dobijaju dozvole za 30 do 60 dana da mogu da rade i grade. Napravit ćemo kancelariju u koju će morati da dostavljaju sve podatke iz svakog sekretarijata, i za urbanizam, i Direkcije za građevinsko zemljište, i svakog drugog mesta, iz ministarstva na republičkom nivou, i svakog mesta, da moramo i da možemo da izdamo dozvolu svakome ko hoće da uloži novac, da investira u Beograd, pa da imamo kranova, da imamo radnika na tim gradilištima, a da to ne budu gradilišta samo političara, da ne možete da izbrojite ta gradilišta u Beogradu. Tada ćemo znati da je Beograd krenuo napred, ali ćemo znati, i ako neko počne da ucenjuje, znaćemo da je taj kriminalac i da taj traži proviziju, da traži da bude korumpiran. Taj će istog sekunda biti sklonjen.